Mete Euro Tikoko so asase so. Na nyankwada. We de mebo Euro John Dramani mama baso na machi no pay from adwumadi sonko a odi hwese Ghana man no yebe obeye ne mebebo ama Ghana fo asetena mu aye yi. Right. Na asantimente mu hanim say Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amwako Hene. Right. Babu no a se fa bibia na ne di no mobo bi ebo ne di for the past 2 weeks ni so hwe media trend na obi ebo ne di MPP fo ko share meeting na omuntimi nkasa 2 minutes abro mo Dr. Frank Amwako Hene din auto pressure ma MPP fo asantimente mu ha pa se MPP for yes omo ye yibi dialogue bi MP so mo sentiment mo hanim say omo ko duru dialogue no I think say 2 hours omo the 1 hour ka Dr. Frank Amwako Hene kwa wansem adom so han den in fact MPs ni bi ehun ni ma bi a wo ye a ebe bo sentiment no omo start ye ni ma bi a ebe ma Ghana for no bi anasa sentiment hu ni say wo han be bo sentiment but me de kakra ye say Yura chairman sabonsu. In fact, they no nya kwenya so kasa no. Obo Dr. Frank Amwako Hene basoma. Sure. Asantime nyina hu say ampa obaso ba be ye adwuma. Enti say wo how be no wo hono ma afede adechin ya ebi musa ne e kontokwa. Ne make not ase. Mo ka me hu say ampa asantime puntuo ne nkoso e wo nani so. Oba be ye de aboa. Ye ko ye roti kokoso na zero roti kokoso kwa man title bi say kofa bai na wo ti ase. Okofa energy minister bai so ombra be solve problem ai wa sentiment mu hanye den e maye ode ko menhia wo introduce nu asema menhia kan no no na mpuntuo so no so hwe a mpuntuo ene edinim sure Dr. Frank Amwako Hene oba hwe ne ma oya ye nya obi amana betena so 8 years o ntimi anya sa ne ma ne bi ento ma hu say adena Dr. Frank Amwako Hene ye no so man hwe ya asantiment mu hanim say 38% no munya general election no ahwe ya eso betia be 15% because it's a sentiment do NDC because Dr. Frank Amwako Hene ba ye no so onye se me NDC ni ntime ya de am NDC fo nko a wo ya sentiment fo ye nyina ye de a usuko na nase a no atie wo ye bibia no atie hwe kejeti ai PZ ya shi wanda da na no ho kra mobo midnight menen na me gina nachi menen nyina ko gina from 7 p.m. to 2 a.m. o gina o wisi ekwo na ni punso mitimi so nza kra boss yenko gina ka cross no wusi nya botre mehwa ma o ma yikwan ya to hanim se na be ska tenders ne betime awura mu akwakodum ma me na o gina hanim se o se ne shop no jana ba ho wusi nya enam se endi asantema nya me ahira yo sure nyame ahira ye obi a oye doctor ono akra nim the implications say what smoke air no chemicals no but he was ready to sacrifice his life for the people and you have certain schemes say you be sorry atia but it won't work but I want say the me de kakran so say the me de kakra say asantema gina tumu se okọ pizza to no ma me kan kra wo mu kire emobu no omo di Dr. Frank Amwako Hene che MPP ni bia ono omo gina che MPP ni bia because ono o kan kra ne de kire omo hwe incident ye ba ye me nua so o ya asantini ana good o ya asantini to so ho amamre ni amane so nanka o tenetene ma bi kakra nti me tenetene na kakra wa se ne be ya next time se bia wo koka e o baby a obeka because we are santini into the humewuram no aka ma asanteman so say yes amamre na amane kwan so na ye kan on say yes say painters as we na hokwa painters as na hokwa na ye wo asase bia wo asanteman mu bia wo wura nuwura yura to kokoso mebo a atonchemato yen ampa yura John Dramani mama that day na oba asanteman mu hanim say okohwe ye obi no na tija nadmu any regional minister so de ebesi bia no ombo na mane because ono odwina santeman ho opa santeman asem because the santeman ye man 2024 no ohu bi da nti ono mo fa report nim da na de ebe ye beboa eye ye maame nim dwadifo no na ye amana boa mo na wonim de esi ye Yura Dr. Frank Amwako Hene obi eni pono to wo say dwadifo no nyina mo mbra na mo beka mo how ne de mo pese ye de ma mo se enye sie wi
na that day na gender minister Dr. Frank Amakun the gender minister ba asantiment mu hanim sei na masoro ka ho bi e be sia me nuanu mabunu ti se me ya eti we ya biu anka e kura de yesenka e ba na konya kura anka ni konya kura se e kasa mpanifo na bi mo kwa mo makasa but Dr. Frank Amakun say da bi mo fa mic no mo nyina ye yin kofo be 15 20 e mo nyina ka mo how ni nyina koye say e jana ahye no sure omo pese omo ana ye den esi omudwa right na concerns ana omo raise say so mu jama private individual bi besi a anasa aban si a one eya na ne che no eho ba asem because ye hu kejetia NDC kejetia phase 1 wie ye no edu ne che na MPP4 de ye so mo che de amamo party 4 ema me no ma no pie beka se MPP4 che de amamo party 4 so utie videos ni bi ento mo so mo ntia se omo kawe na ma adwen ye fast no se ma me fo mo ye sharp e bia ba ko bi obo mo nka nkire ye no de ento mo so mo si dwa no on phase 2 8 years aban antima nsi amamo anwie into mo susuro se aban bi ebeji so besi a ebe che bana omu refisu say yewra mahama yesi obi ori koto achi da no say na okaso be kurawa eni na chinie kejetia phase 1 or within 3 years ene kukurusi wode ma santeman ene yesi say abo wo ka wo hu sunsun na weden usuru enti the MPP for the aya asanteman nti no asanteman na kasa ne gidi MPP mu bio ama yesi gidi na omu ni MPP mu omu ye de akoka NDC for yes enti ye ba be prove NDC number 1 and they were John Dramani mama ye prove ma asanteman hu say adwene omu ho number 2 ye ba be prove am hu say yes adwene omu ho na da bio MPP omu kasa bebrebe asanteman temu anim say de no mdi twa afuruma anye dwade se okọ bebi akọba asanteman de anye dwade no mdi nimie edwade do se na MPP aban se ama asanteman de make no ti ase edwade do se na mo se ama asanteman NDC ba Ira Rollins kejetia number 1 Ira Rollins na yema yen satem na wo kra ofa okofaka ko krum A line B line C line meboa Ira Mahama ba no say asanteman de koso also no Ira Mahama no hwe na ono like me can say like enema eye modern ones no aya na extreme more than titibia no this wonimade fe okay what you say ono no kodwom a ono yesoma no e ma no ton nema de ba oh ye guy I mean putting in that way okay na Ira John Dramani mama say da bi ma me nya kejetia market mamo MPP for wa wotu mu chairman wotumi e ka che dwade for man se mo ntia se Ira Mahama nsi dwane ma e mo na Ira Mahama e ba betu galamse wo ho minua da be na ukoyi gold wo ho no enne ye ne sidi ma omo na nim de emi yakese me ba Alhaji Bawumia asemu obejina wonya the moral gut wonya the temerity wonya the effrontery e ka kire ma me no say o ka kire ndisi for say phase 2 no ye wi mfa ma omo Alhaji Bawumia osaka say me say 80% in completion me ka kire wo kejetia number 1 na NDC ye Dubai no e fa me bi hye Alhaji Bawumia be shombo so oba be ye ni ama me bi say o minua Alhaji Bawumia be ye ni ye de ama omo na e fa kitu abi na Alhaji Bawumia be ye ni ye de ama omo na you see asanteman the evidence mabunu no omahunu kure no so hwe video be babunu baako oba ha be ye den ye hia no mo bia e na ma me beka so ba be boa wo se ye betena table so aton ya de ye hia no mo bia na ma me bi ka na kire wo se kejeti akra wa ntima be wi ama ye na wo ba ha ba be ye den you see let's not politicize this one we asanteman puntu you Dr. Frank Amakun ne ka kire mo say mesra mo munye MPP no nisi nto nchen na ye nya marketing we say ka 1 year to elections amopa mo nya mo politics say ye do critical condition we say ye nyina ye ma na si form ne solve problem we once and for all enti ye gususu aye hu adwuma right na ya comment ya ko bona nanom amane say dia sinie na nanom age atum say okay this one so ba no mo do mani behu na nanom ba ya ebehu ye mo say mo kwa ko bo yero tukoko so amane na de yero tukoko so wo no aka a kire ye MPP for Alhaji Bawumia baya unim amamre ne amane unim de asase ne de Alhaji Bawumia se nja mama me fo nisi abra wontie nananom ene on se asema oka no e conflicted de nananom no Ezra na mitie na baako o se asema Alhaji Bawumia kai no ne kwan so kasa asem no ase de Alhaji Bawumia ye no on me ka asem se oye asite obeya asite ahimfo no against eye timamufo na dwadifo no because unim decision na ahimfo no ba beteki de me cannot say enti misremu ya adwen se be ni de ama asanteman na crofro market na mujaye no ye wi a me kan kra chem se pipi mutimi se asanteman ma se ma be campaign bio right now to chief justice there no na ye mfanwie good
Me wo ayibi wa hanim say we dated June 28th 2018 for immediate release. President Akufo-Addo removes EC chairperson EC chairperson and her 2 deputies from office. See hanim say TNA we are send them out into kusuana kan we and also kind one quote article bia so mo minu e ka say quote article mo bia mu sam pamra no and e kire say yenye say ti hanim say mo ankasa kranta mana mo yi EC chair mo so mo quote article ti minim dey also better one quote your constitution mu ti ha was the president of the Republic of Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has on Thursday 28 June 2018 removed from office the chairperson of the Electoral Commissioner Mrs. Charlotte Osei and her 2 deputies Mr. Amadou Sule and then Mrs. Georgina Opoku-Amankwa for immediate effect. This was after the committee set up by the Chief Justice Sophia Akufu pursuant to Article 46 Clause 4 of the Constitution to investigate separate complaint brought against separate complaint brought against the 3 persons against citizens recommended their removal from office. The committee recommended their removal on the basis of state misbehavior 1 and incompetent. Pursuant to Article 146 of the Constitution, the provision of the Article 146 Clause 9 of the Constitution require the President of the Republic to act in accordance with the recommendation of the committee. President Akufo-Addo has directed the 3 persons to hand over their respective schedule to the Director for Human Resources and General Service of the Electoral Commissioner and thank them for their service to the nation. Article na Minya Gabi Kuti. Facebook. What I say? Article na Minya Gabi Ekoti no. The release and all. Yes. Sa article na modify so amode dey. Mudi yiwe enso so. Enti dey na wo say ehamo a mo be kan wasem oni be brem be kasa bibirbi. Minua. Say yes, if you treat na sura yanda. What hanim say so now say ka say NDC for quiet time ena ye ba ye hu say ye yi nkofo bi say yi nkofo bi say mo ankasa mo time so ni ena mo yi easy chair no kwan ya mo fa so mo di yi ni sa kwan na so ne fa so and the guy bi a kire prima fa so aka constitution ni nyina amate for ati asenti there is no need say mesa do musu ko bio na to no gold board near that areas ECG no right. Ibrahim marking on theater break. Right. On theater break. Okay, 2 minutes. On theater break. Agrone ba ufi. Okay. And how hun kwhia no. On theater break. On theater break. Agrone ba ni fi. Man han so dimirika kwhia nye so be pra okwam. Agrone ba ni fi. Yes. And as agrone ba no, e wo implications. You see, MPP for na nkasa ni minim say we ase no. Ana Ghana hanim say no. Entro adada nkontompo no. So omunya hu school nko an omko wieye dia minim o kan say ECG issues by me no people communicate say about TV so say e this year time any see ye so okay omuye flyers containers too me no crash e bi mpo e Facebook any baby other platforms so and then me no ka say o da so gina so sampa this year time they see ya na Ghana for hu de mu aye o ma me kan no krabin chiro you're a phenomenon. The week. And a procurement officer na no that time. Omunyina napo, you're napo. Energy minister. Former. Sanko phone no be no bet maka say no hu so e was sa asem we mu. One no e boche. Fenyo. This imbena o me take a boche ni mu bia. Na boche na fenyo do betuna ase na ndo be gina parliament house o kasa say aso no kwa de o be play patriot like o be just a patriotic citizen e wo Ghana hanim say no. O si nya MPP ndisi asem no. Kama na e course no de na hu de na o ye fa ho. O mra be ya no. So hu ye wu. Hu ye de na o ye fa hu o man boka say. Na onim de akofa sa na me nyina bae. Me ka no kra chiro. Sika budget to mutwa to so mfa ECG fan procure niema and 1.3 billion no MPP for to mu ko 8 billion ade aye twa to no no makoton niema abro sa sika na twa de to honom no matoton niema nyina ba sika ye de ato so every week bia no mfa clear niema no do bi kusu ba ya o si da bi se sika no ye mfa entumu bio ama a pile up niema mo de ba pile up airport honom fencing habo apali apawia mo say dem ro jai den aka niema no na aka niema no so wie ya
Then was the Canadian here. Yes. Most companies mumbra. We China ni bra. We bra we China ni umu so Ghana ni bra. No ma ton isi the Ghana japade e dia mamu. Mo ton di mamu wie ya. Na mo akasa sa konane no enye kro no dia. Mo nane na me bia alomi. Any niema the same cables ni bi. Now my question is the mortgage canon na say bi crowd fan say ECG ntimi antua ye be ocean nti ya ocean na ye ocean no say sika no kohen and do we have the money in any accounts say scan da ho they are buying no dia no mine dia do we have it and I make sure say coming days MPP for no be sapa logo yanya investigations me see on be sapa logo me kan kra na cho and I want to say you John German me ni abre say eye okay krono dia akoso yi obema obia o kan obia ni sahye obia no okay wo hu mra no obedi so medas na me nua me ka cho so tena eye du foche so di bofra otofo ene wano fo onsa so kra den esafo medas we seen and ote ne nka no from the camp of the NDC. I was wondering come quickly na fi